Difu Lumbajonga Klamalong Karbikur Phatirim Kangdu. Bokolia Police Station ke Paro Silveta adung National Highway Tower pialong car home ni kacetong pen bank niareng hukiso. NKBA Parisara Trok Sep Hong Difu Christian English High School Patua Klamalong ke Paman Pon. Kardom News Time along penili Willerburn Kropi. Nanarju Ponita Beer Tangton Pen. Pinyar Koi ni Pai Krehini Arni Ada Por Piner Kepa Por Pen Difu Lumbajonga Klamalong Karbikur Phatirim Kangdung. Karbia Kai Kid on a Parma Tirima Tumapan. I hear Jumi to Hang Pidun Brinti Pusi Cardinal Beer Tanangli. Kur Phatirim Komada Pansi Kangduk Ponma Chethandam Sinang. Ejang anok song atirim Kangduk Ponamen. Abarim Richo Bonghom Rong Hang Lapen Achor Kareng Teron Pi. Sai Rong Hang Lapen Achor Kachitimung Pi Lapen Asupi Haimu Rong Hang Pi. Tungjang anok song atirim Sir Tok Bilapen Achor Kajir Rong Hang Pi. Kiling anok song atirim Dokpo Kiling Goching Ling Dok Lapen Achor Ingle Terang Pi Lapen Bisokoida Rong Par. Kronjang anok song atirim On Teron Lapen Achor Karik Kro Pi Lapen Thong Teron. Hanjang anok song atirim Wai Song Terang Lapen Achor Sangpi Ingti Kathar Pi Lapen Lijang anok song atirim Samson Singh Ingti Achor Kareng Inghi Pi Mate Lobongo Sokia Tumapan Ingduk Pon. Labak Sotirim Kangdoga Sai Long Kejapona Tumlake Kanto Tiso Lunsepo Longsing Rong Pi Habe Harsing Rong Hang Abarim Karbi Richo Rup Singh Kathar Katharbra Rong Hang Rong Bong Samsing Inghi Habe Ranjan Rong Hang Rong Asar Tumpensi Tirim Kangdoga Long Mesen Penjapon Lo. NKBA Parisara Troxia Pong Difu Christian English High School Patua Klamalong Adun tu Arni Mate Arkoni Pai Crazy Arni Ada Por Pai Troxia Por Pen Kipang Cheng Pon. Paroi Sira Troxi Kechoga Pong NKBA Lama NKBA Mai Pusason Sing Narpensi Ing Turpon. Lason Tak Tak Si Risunim So Mai Puchunbang Ni Marlia Mai Pi Chunbang Atum Penta Methanga Lama Ching Turdun. Lapen Hawa Tropen Keva Mondilitin Atum Pen Lama Wai Kangalong Par Jabdun. Por Piner Kebra Chitim Apora Jai Mega Teng Pen Risunim So Ni Marlia Mai Atum Pen Aparmat Bang Pomai Ing Nipon Lo. Lapen Prek Jama Bang Pubang Piatumapan Saikula Tapado. Sarmar Sapi Maratumapan Unique Terang Pen Athe Kipathe Ojapan PC Klem Nang Jipathe Pialam Pensi Than Ponlo. Risoy Jangapan Kamson Rong Parpen Risunim So Atum Kiklem Nang Jia Potak. Lapen Clip Somar Tumapan James Rong Pipen Osomar Lapen Hikap Walam Ati Pipen Cyclot Kipado Ponalok Kethan Pon Pado. Namalam Sopor Pandhina Parman Beer Tamu Interponicsina. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong.
New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people thought beer talong wang thulo. Bokulia police station ke Parlo Silve talong National Highway 36 at war pialong hearing tang rakpen car hum niang bang kachitong beer tak kat new salong nangri. Ihum akilok ak car Shillong Pendimapur an ke dam bom labet ihum elto ke tena car akik difupen lamber ke dam bom car Silve tadu ke kek along kachitong. Labang so kachitong along ay hearing tang rakpen elto ke ten men ke dam bang hinia bang potom areng hu solo. Areng hu ke so bang hinia tum PWD side kamalong achokomar arkhil nat lapet inut bangke Probin Nath Pusipulisa Tumpen Pachini. Onil Nath Didon, Probin Nath. This Didon Mano, Eltukono, and I injured Bokolia Hospital of Lojosi, but not serious. Not the Sikisha Government and refer to say. They to hold Nagalor Kora, Botanical Director. Mau. তেখেতো ৰকমে তেখেতে সেই মানৱীয়জনক লগত লৈ গৈছে ট্ৰিটমেন্ট। Areng keso banghinia phanta bukulia 30 bedded hospital along keso lang ponlo. Apitu banghinia phanta mesan pen keso kelang ponjia phanagong along an ponthulo pusi berta long. West Karbi Anglong Hamren constituency along the Arkoi Kresiar ne kaching thuramo Karbi Anglong Autonomous Council pendeng si kachelar mati paribarton atowar thopon posikat nisalong birta nangli. Team Karbi Anglong pen Arkoi ni pai Kresiar ni West Karbi Anglong Hamren constituency pinangana dimlong kaching thuramo deng si paribarton pangcheng Team Karbi Anglong atum pen menukur pen rong hang rongbong atowar nongkrong arong along HP Marti Calvert Porbot along Rongke Rathan Nokterang Nipali Bostia Towar Rongpara Rongpen Sericulture Towar Tiria Roy Pen Ambinong Poka Towar Ambinong Roy attack hanging Bridge Kasalam Japan Long East Som Pardon Hamren Girls Hostel along Kuti Sira Suritroxi Kep Societang Kapen Kikim Girls Hostel ta Team Karbing Long Atumpen Ing Pupon 2 Ang Ton Kaching Turajay Meglong CM Tuliram Rong Hang Chairman Horen Singh B MLA Monsing Rong P EM Lapen MEC atum chitong dot renti Birta bangila masih kang ton poniklo lai mam tekan news channel domet hakmi kurbang thu